Mwandiki munene wa kiama kia Nopeo Mwiti Karuti haruga koti nibwirite kugitana mpwega mbara kwengwa gitine kwa gavana Kawira kenda witina mbere bwitana mbere Meru na kuga ngugicha county iji niremete nuntu mwankira nandi mabisa abogima bamwire county ngima bari mugomone na kinyari tinguge bangi kinyabo berega michara o mweri jo mugwanja kagiteno kau na bwa biashara bankubo nibagutetaneruko kwithirwa rutyoja nitwe ni thirikari county kwa kiumia kana bimwe bithatu nandi ha biashara baba bakiuga ngugi ciao iri ugwatine na kuri no gwabo kinya kuinga ngugiji kumania na mirimu ira ijanagia na ruko mutugikare gatumenyithie cio na njira indiko County tune kuamire tuiaza ngo kumarira wathani bwa gavana Orori kuboyerete ukiawita uteri cha Meru cha kuamire skuru cha Meru cha kuamire ngwe cionthe ira iritawandene ya county ya Meru ni kuamite no ntoba utongeria bubwe buraburi kuo. Migambo ya Franklin Mwiti Karuti ni mwandiki wa kiama kia Nopeo wa Meru akiuga Meru yangaratanire kagitene karia Kawira mwangaza jukiria wathani na nandi na kuria Meru gwitana mbere kurombera county je na nkuruki kuria rwanyu rwa koti gutegerega mbara Meru na mpwe kenda Meru aria kwamie kethere gikwamuka itumi uri netio nene yombe kuthara mantu yani kenda Meru yetu ikomba gwitana mbere. Why? As we are talking ndagitari betu bonthe bagomete ari mbaisindri ba Meru county baria wa yatweri ba ng'ombe aritingwe ba county ya Meru bondo rethwa ni kashu rethwa ni aritingwe bonthe bainyelekete kingine mutongeri ura uretie mugambithania munene kiri mongojo wa Kenya Martha Koome na rumo wakathetuka mu Meru kwithira kithange kira Meru kenda Meru bakona kioto kiao kira kibatere na chume na usukuma mantu ya yote vya county yawe kila mtu akona mahali ambako alitoka. Martha Koome umete Meru no kenda kuona Meru yetana mbere na kuria thina no karirite tekinene kiumbo tethi antu ba Meru kungina kwa biashara kuma taunini ya Nkubu ntere mwanya ni bashumeretie kuga tauni eje mateka na rukorore na biumia bithatu na ndeja teka matine thirikari ya Meru na kou bakiuga Nkubu yojoriro kwake ruria bakuga bamwe baorote imbere ya nduka ciao na kou bakiuga kinyate jabaonoka bakomatugora biara biu bia matebi kwethra bikenunka Nkoboro tegeriruko kiana atugwerere tutukwana tubakwerere no goti no tugwetua kwina matija maingi na Nkubu jojo rigo ntokunde tutikwana bakwiri gutujukiria na ndinya uri ndukene gwaku uri oru ari moi customer ne ate na kununka. Hii tauni yetu iko na uchafu mingi sana na kwa sababu sisi wananchi tunalipa ushuru, tungependa kuona hii tauni ikiwa safi. Hata kuria ni ngabana urio ni atatu gomba turitira rukorora ruriaja no tutayare na antu bara andikite kana kuna antu bara babatero turitira ngugi no tuito kugita sensi cia ngugi cietu. Hata kuria ni atatu gwekero ruko mwakaru kinyamiari netu kingine ya biashara baraba kuga kuingia kwa rukoro taunini ya Nkubu rurebekero gwatino bakugwata ni mirimo reja na gena ruko na bakiuga kinya bakajwa thaiji batena gweta ni onto chibitare cha thirikari aritingugene bagomere ntu bomba kwajirwa aja ana baba kurukira bombe no baju no ntu mirimo ere kumala thai ntu bya binkunie na tutombo mimbie nkunie na ile mirimo no yendere mono na no ingie kwina ruko una makorera na into bibinge no ntu bwa ruko no tutwagwate mirimo kinya sibitari iri patere kuturi yambe chinkai turigwa kinya aritibangu geku kana mandagitari gutejo kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratido sheweru weekendi ria kwa rieto ni mutuge kare.